Барлығын шығарғыла. Assalamu alaikum урматтуу Манас ТВ YouTube көрүүчүлөрү. Биз үчүн апрель айы өтө оор айлардан болосу күтүлүүдө. Бул тууралуу Гидромет маалымат таратты. Өзүңүздөргө маалым. Жаан аябай каттуу жаап көптөгөн жерлерге сел келип, сел үйлөрдү алып кеткенин көрүүгө болот. Алардын арасында каза болгондор дагы бар. Жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына мектеп катты алып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан жана Кыргызстандагы болуп жаткан маалыматтардан кабардар болуп турасыздар. Барлығын шығарғыла. Ешқашан тайын екен бұшақ. Су жерге келіп қалды уже мына. Достығымның немесіне. Су мына мне уже толды. Но ичи-ичи мне келіп қалды уже. Қарамасын. Мына. Су мына кел. О, қайықмен сүзе тұрған болу да сулар, мына уже, о, страшно кетті асыр ояғы. Етят боғыла селге тотат. Хастиктар. Қанекейдің номері бар бұ? Ова. Оғылды, насыл. Окей. 22 апрель. 8-ci rayon. Eng конечно. 2024. Yağmurda başladı kamına. Yollarda basa başladı уже. Burası yerden geliş. Hadi bir havayla başlayalım. Hadi. Köptür ha? Şu bak ortalık salıveriyorum. Katıra veriyorum. Bir dakika. Balon koyduk. Kaya kaydı bu ne bu? Ha. Set aldı kaya kaydı bu. Farca bu. Çıktı kaldı biz de yolga çıktık kaldı. Bak 22 aprel 24 yıl. 8-ci rayon. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип.